GM Films, God knows films, double favor without limits. GM Films, good news films, double favor without limits. Simabuguwa icho wabubikije ubuzima buguwa icho wabubikije iyo ubikije neza uyiguhana inyungu. Numva ko ntangoye kuzura. Okay. Bizanze biranshimishije. Hama kwine nikuri ndagusavye numumenga hari ikintu kiri mu mutima wanje numva ashaka gupartage kandi ndagusavye nukuri ntuze kumbwira oya kuko hamwe umbwira oya bisa nkuko gihande kinini cy'ubuzima bwanje bucisha muri make maze igihe kirekire cyane niteguriye ko nukumva ijambo ryitwa Madame wa Yvette hama nifuza kumbera umufasha w'ibihe byose. Say yes. Wait. Ntuvuge no ndagusaba. Okay. Kubwirwa amajambo nkayo ni byiza kuri jewe. N'amajambo aryoheye amatwi yanje. Kandi urumva nanje ubu bari umugisha kuri jewe. Ariko eje niyo tukimenyana ntituramenyana nta gihe kinini tumaranye sinashuka nkwemerera banza unyige umenye nanje nkugenda kumenya kugira ngo ntiturabe tugwa mu ruzi tugwita ikiziba sindamye Jide avuka Jide ni afise abavyeyi akora iki ni muntu ki nta kintu kimwe ndamenya kandi nawe kuva ivyi wanje ntavyo uramenya rero duhana umwanya gutwigana. Abavyeyi mfise Paul hama akazi nako ndi mu businessman hama mvuka naho ni Gitega hama nibaza ko nacenda gufatiranya base reka turi abantu bakuze reka ya majambo ndakubwiye uyugweko hama turonka umwanya ukwiye kuganira nagora nakibaza
Alo mabuja. Erega mabuja ndi hehe nyene ko databuja anyirukana. Mabuja ibintu wankoreye si byiza. Erega yanyirukanye yambwiye ngo kandi ngo sindaharare ikindi naco ngo nahariya ngo Bujumbura ngo sinzosubireyo. Uzi nyene ngo ndi hehe ndahantu mu gashamba. Simbona n'ivyo ndimwo nimba bangirira nabi nimba habiki urumva nyene je mbona mwampevye kandi mabuja wibuke naho nkoreye ibiko ko wari wanyemereye amafaranga ntuna yame mwavuganye ntava nshona umunwa none ngaruke oya nukuri ntabwo nari bwagere kure cyane narindi nyene mu gashamba ngaho hafi nyene nshangaruka nta kibazo urakoze karibu rero murakoze karakonje cyane ndakeka niko kari buze kugufasha kubera izuba urugendo none sheri urimo nari ngukumbuye sikutanywa okay kangufashe banze mwe gake kameze gute karyoshye pe anjye nishimiye ko waje kunsura iminsi yaribaye myinshi tudaherukana kuri kuhariba cyane ariko sheri igihe naza ngaha hariho umuntu w'umupapa yarenganye nk'uko nza numva avutse ngo abantu bo mwari n'urupango bose ngo nta n'umwe aramuriha ibyo ntiwe ngere ngaha mbona si hamwe wambwira wubatse inzu urimo urubaka neshere kwambwiye ko ufise inzu igeretse ifise utuntu tudugana abantu hejuru utundi tukabamanura batiriwe baravunika naho nzo mfise inda naho yabari yamezi 12 ntazokwigira numva uburuhe nukabonzanye ngaha oshiri ayahumura niba ari ibyo ngibyo abantu banga mu gipangu batambuka bavuga ariko by the way iyi nzu niyo mushiti wanje yari akamisi yagiyemo yari yamamagaye mpamusigarire byakekaga ko bashobora kumwiba ariko nta bikaze hano situruka se ikindi kinzu yacu ndacyari kuyikora neza bari gushyiramo amakaro nari bagiye gushyiramo umuriro ubu nabyo barimo barabikora nzangiye kuguhamagara turukira mu nzu yacu ibyo ngibyo nta kibazo kirimo ntangoye kukugira kwa makenga wewe kwe wova mu nzu nkiyo ukaza ngaho uwo mugenzi wawe ntiyopfuma arondera uwundi muntu wewe erega wenda gufata nk'umuntu w'icubahiro tena raba naje sinagusuzuguje nta n'umuntu umenya n'akazi nkora naremeye ndikokorodera twose nkore amezi 3 ndikora ndasubira mugabo nshenza nshikira mu nzu imeze nk'uko iyi nzu ntabwo ari yanjye siko ndi kukubwira ni umushiti wanjye nawe arazi ejo bundi ni ibintu bisanzwe kuza nkasigarira umushiti wanjye batamwiba bino bikoresho byose ubundi najye mubaka inzu yanjye ubutakozaza ariyo turi kujyamo biramendore sinzi wese ndabitega amaso none bebe nyine urabona iminsi yibaye myinshi dukumburanye ari ukuganira kuri telefone gusa kwino tujya kuruhukira mu cyumba nta kibazo ya tugende mu cyumba ari kibazo wabonye reko ntagira homba nze kuruhukira mu cyumba iyi ni inzu yo kuruhukiramo inzu wambwiye nzoruhukiramo ntuzi imaje wayimpaye ku meza ubona isa ni ikindi nacyo Imana iraguha uburenganzira bwo kujya kuruhukana n'abashitsi umushyitsi baramujyana kuruhuka ni nabo umugore wawe tuzoheza tugende turuhuke behumurana nta mutima mubi nari nkubwiye
nakubwiye aka gafanta ushaka waza tukakamwereyo hari ikibazo ndabizi urakamarayo kandi naguteguriye akantu keza uri buze gukunda. Okay, urankumbuye iminsi baye myinshi naje nayo ndagukumbuye te n'ubundi Kigali mabuja aritebuye ari pre zindukanije inkwano kuko warenze uronkamara yo kubaka yanze gerekanye inshuro n'inshuro kumva ushaka w'ibintu byahuti butigire turuhuke neza zana inkwano byose bihere gende murundi kazi nta muntu wari abavyeyi bazi kuruce kuruhuka bene urishire wanje ibyo byose nzabikora pe akureka tubanza twubaka inzu tuzaba ahantu heza pe please tujye kuruhukira mu cyumba ari akantu keza ndabizi uraza kugakunda cyo twubahana chiri tugende humura tugende he ufite ubwoba tujye muri chambre nayo iyo chambre yawe irenze isagute kwena mwereke ndabiza ndakwiyamye je ntuguma je unyubaho kaje kandi umvirize ndakubwira je ngaha turaheza bese dukundana dukundaniye he dukundana ngaho ureka mwereka akantu keza naguteguriye ngwino uharebe uhasure byonyine sibyo winjiremo ureba akantu ka surprise karimo turetse tugaruka hano muri sala ngwino njye kukwereka byoroshye bana wowe rero ntakuba wumva wewe ikirundi Kinyarwanda cyo wanyu unyereke iki ntarabona ko mbona byose wowe urimo tubiri utarimo tubiri urimo dutanu Diva, unyemerere mfate akanya gato kugira ngo ndagushimire ingene wemeye ukitaba akamona guteye. Ndazi yuko wahuye na byinshi, wumvise byinshi, ndazi uracari blessé, ndazi yuko mu mutwe nturatekana, ndagutahura kuko ubwo buribwe nyene, ubwo buribwe uri kurumva nibwo buribwe narimaranye ino myaka yose. So jewe umwanya wanje ko hano mu Rwanda waheze ngira nsubire muhira kuko hari biriko birapfa, hari byo ntegerezwa gukurikirana. Diva, nagira ndakumenyeshe yuko inyuma y'iyo myaka yose umubabaro, uburibwe, ibibazo byabaye ingya cyangwa ibinyobwa byanje kuva nkiri uruhinja nkitabwa na mama gushika ino saha ndacari ko ndasibisa ingaruka nakwegewe n'abari abavyeyi. Uzi n'amakuru yuko mama wawe adakeneye no kunyumva, umva ntakeneye kumva izina King Sabasi no mu matwi yiwe. Kentine, Guy, Enoch bose nta numwe ashobora kudijera ino situation, bose nta numwe akeneye no kunyumva. C'est-à-dire kome namenyere kuba gati kumaka kisenya n'ubu nikomeze. Naringiza amahigwe umengo ndaronsa umuryango, ariko umuryango bose bambwira ko batankeneye. Sache bien que uri mu responsable muri rugya rugo. Nagira ndakwinginge ndagusaba ikintu kimwe, si c'est possible rabugaruke. Ndazi ko muhira bagukumbuye kandi nanje ubwanje kugira ngo tube mu bihugu bibiri bitandukanye ndumva ko kuri jewe ari umutwaro. So please come back home. Umenye ko ari benshi bagukumbuye, umenye ko ari benshi bagukeneye. Rero s'il te plaît urabe wige kino kibazo, urabe ingene ugaruka muhira. King, uko biri kose ndacakuba nk'umukunzi wanje, nategerezwa kukwitaba. Nubwo bitanyoroheye, nubwo ndi mu bihe bitanyoroheye, ariko reka ndakubwira ngo pole, komeza ibintu hari nk'uko wahoze. Ibihe bihe ibindi King, ndazi neza ko igihe kimwe izuba rizorasa
rikakurasira nanjye rikandasira agatwenguka kongera kakaba mu maso yacu nubwo hari ibintu ariko ndumva ndagerageza uyu munsi nkabyakira kuri musaza wanjye ariko uwundi mwanya nkumva ntibiriko birinjira nkumva byase gukwigwa mu mutwe wanjye umwanya umwe nkumva umenga nyine nturi umuhungu wa papa wanjye ariko byose ningera mu Burundi nkigerera muhira nkaganira na papa amaso ku maso n'ibyo yombwira kuri telefone nta n'ibyo nakwemera icyo gihe niho nzomenya icyo nkwiye gufata hanyuma ikindi twifurije urugendo rwiza Imana izokurinde nanjye ndakumbuye muhira ndakumbuye cyane ariko biroroshye ufite nimero zanjye nanjye mfise izawe tuzakomeza tuvugana niba ngifise umwanya hano canke niba nzonyaruka kuza ariko uko biri kose ngomba kuza kandi bidatevye kuko nanjye uko kuri wamenye nanjye ndagomba kukumenya icyo no gusaba kimwe nsozera Diva nuko wokwibuka ya story y'ubuzima bwanjye nakubwira yuko nabaye umunyamibabaro ngira ngo kuva ninjira mu isi gushika kwino aje ndiko situation ntirigera ihinduka n'umunsi n'umwe so umenye kuri umuntu w'agaciro kandi ashobora kugira icyo ahinduye reka ngende nitegure hari utuntu tumwe ntaragura kuko urugendo nejo mu gatondo King I still love you hama kibazo cyo muhira nogira ikibazo nogira amahirwe nkaza tuzocigira hamwe ndazi neza bizogenda neza Diva wihangane ahantu turi ntitwabandanya tuhaganirira nimero yawe ndayifise tuzobandanya tuganira
hanyuma urazi igitumye ngaruka jewe nje umbwize ukuri nk'umuntu base wowe uzi ko namaze igihe kinini n'umutwe wanje ndara ntaryamye nkurota nkurazirana nk'umugabo wanje wo muri kazoza shaka umbwize ukuri ijya nzu wanyeretse cya gihe niyi wawe vy'ukuri canke iyi nzu niyo watiye witeguye kugira nze umfate ku nguvu canke ahubwo n'inzu nyene y'abakobwa bamuhendera mu bafatira ku nguvu canke abandi mukora ibyo mukora mamwemera nije waruzi ko ntabimenya uzi ko yanzu wambwira ngo niyi wawe ejo nyene mvuye nga nacenda haca nsanga n'inzu yiyubashe inzu itahamwe mw'abantu bayibamo ngo nturashyiramwo amakara ngo aribagiye n'amatara be basi mbabarira none washaka ngo ngende kukwakira kwa patro ngo mujyane kwa patro ngo nzanye umukobwa dukundana mu nzu y'abandi nakumva kwitabazanga wagomba kwitabaza ha noneho warayibonye ko bidakunda suko batujya sha oya ntibadukoze imyumbati n'ibiharage bitari mu amavuta kirazira umviriza nkubwira ngomba gusubira mu gihugu cyacu Burundi no ati no vuga wi ivyano nga ntabihari wibuke neza ijambo wambwiye cyagiye tugihura nge nawe warambwiye ngo umuboyi n'umuyaya bahuye avamiki nyine nanjye nahereyeho mbona ko ibintu ushaka bishobora kuba birenze nyine meraho ndakubeshya ariko mbabarira nibyo ndimo ndabyumva nyine narakubeshye kandi ahangaha mpagaze ndimo ndasaba imbabazi hari ikintu buriya abakobwa mukora nyine mukatwifuzamo ibintu birenze bigatuma twifuza iby'abandi ariko basi ndimo ndakora cyane kugira ngo wenda nabiriya nakubeshye nzabigereho ariko aka kanya ntabwo nakubeshya ngo nabigeraho mbega shaho ujya kurondera nyamwanya urabufise nsuka ibiryamye ugasuka ibindi nasuka ibihagaze nawe ukaba wagiye ndabira ugutwi kwawe kuriko kw'amaherena abiri je hari na rimwe ubona ririko mu mwaka uzaho nzo gusanga ko nka 30 ahubwo no kuzuru waribagiye uzoshireko kuko niho babitesa cyane gusombya uwo mwanya uzogukura hehe basi mbabarira umbwire ko ugiye utanyanda ahubwo rubaka etaje ku mutwe nayo wundi mu bikorwa ntayifise no be Shit, no musi niwe gitangaza ko na wirowe ngaha. Ni bisanzwe. Ijya rimwe mu buzima arikeneye ko umuntu aba mu rugo akamenya ko mu rugo kuko amafaranga twarayarondeye cyane ka twarirutse bihagije ariko amafaranga n'ibiharuro. Ko rimwe mu muntu aba hafi y'umuryango akamenya ati madamu muragakina gaki kubera umwanya wose tuba turiko turayaga umbwira byose Pardon gatoya shit ngaci bisanzwe pe Allô? Oh, Diva, ça va? Jide, we sinakubuje kunyita ayo mazina, sindabikunda. Umviriza Jide, ico duhuriye ko n'akazi. Ivyo vy'ayo mazina ni ku ruhande. Ikindi naco. Simwe mwavuze ko umugabo adashobora kubimenya kubera kufa ku telefone utambajije. Turi kumwe muhira. Nakugira unkwegere. Basi uri bugaya programa yayo? Ya, ndayibuka. Atawa rero cura bare kushora gusanga hari cyo twavuga. Sawa nta kibazo.
sawa. Eko sheri Claudine aranteye stress kuma ntelefona buri mwanya bwira ibintu byo mu mirima Mbe ibintu byo gutera stress cyane bari ari umugambi mwiza vraiment cyane sheri nara kuri no gutera stress vraiment none nk'ubu ni wari ruguru ni wabona igikenewe je ndi ni Bujumbura ariko ibintu byo ngo mama ngo bandimishirize mu myaba hehe je numva umenga ivyo ntibikenewe ko je bintera stress sheri iyo ni nziza wibuke ko kamwe n'ubusa ariko tubiri tuvurana ubupfu cyane ubu wari umugambi mwiza okay ahubwo ingenda biko bahishije fungure ku masaka na mwari bya biriwe ngaha nta bifungura utevye aranyitaye kweli cyane Yvette none kumenga ntakayabaga umufisi niko utavuze ati ku diaspora bwacu rega mwamaze kujaye hama rero Yvette na Fara nkuko nako ndabibabwira nukuri ibintu byanyu biri ku muvuduko naje ntashobora gutahura naho nakoreye dosiye hewe ahantu hose ngira ku gihugu nimba baba beretswe n'ibintu haragiye niyumvira none ibi bintu ni mukoresha imiti n'amasengesho mukoresha meranje Imana ibirimwo ni ukuri naje maze iminsi ndiko ndarota indege intuye muri Adelaide birikora ubwo nyene urabona gaheje reka je ndasenga ni ukuri je no muri eglise baranzi uzubatse oriyo byakaze ingoma yabaye nyinshi mpora mvuga no mu ndimi zitasobanutse bisa nibyo gusa nubwo beruko Fara uri kurantevye niga Fara wowe uri mu biki aho nagutumiye passport nisa shaje n'ukuri ndakubwire passport yanje ntugira ikibazo ejo canke ejo ndayifata nyarutse nivyo nayikoresheje ko amafaranga menshi nayitangiye menshi ariko aho bigeze Imana ibirimo ejo kiracamwe ndaguhamagara je nanje narababwiye nimwe mwitevya nk'ubunye je ndazi ko mumaze kwege nibiburi inzu nk'emwe maze kubakisha nk'ine Bujumbura ni nka zitatu ariko rero Fara ibi bintu tubisengere cyane mugabo kandi tubikore mu ibanga kuko burya hagisezerano ritarasohoka kirazira kurivuga abaza kugica baca baba benshi ubikore bucece siko bazotubona ku mafoto gusa twe twagiye Fara ukiri ubwenge ereka no mu gitabo ceranda Imana yavugiyemwo ngo ivuga iti ubutagira ubwenge nzomuta none wumva Imana imaze kuvuga ati ibirofa n'ukubita wumva Fara utagize ubwenge ngo ugire ibanga Imana igutaye jawe ari cyo nzogusigara tugira ubwenge urabona Fara nukuri ndagusavye ntunyicire Fara nukuri ntunyicire diri ntunyicire umugisha Fara ibi bintu vyaranduhije ibi bintu vyarandajije amajoro menshi ndasenga ibifungo nakoze nibigira uko bingana ataconwa kugira ndabeko vyo pasa tugende muri Australia nukuri ugumye ibanga Yves ntugira ikibazo na kimwe
byotuma biteba ariko bigakunda kandi urazi noneho ko ivy'Imana bijya barambije abarambiwe batashe ubwo rero nzorimira mpaka bishobotse hasigaye nk'akayitape ka nyuma gusa we Francine uri kurantevya Yvette wewe naramaze kuyishiramwo byaraheze ibintu aho bigenze Pardon gato Allo oya nukuri ndaje oya ndaha hafi reka mfate taxi sawa Eji kiraciye hari akadirindiko nunambwiye ngo karakunze nukuri ndagiye kuyatora ntabare munyihanganire fara urazi ko umugenzi kandi Ejide muramenyeranye wisante areze vraiment ego je ndaje none gaheje muri Australia ko tagenda kugirana siguhiga ifaranga ni faranga kwe none reka maze ndarizane ndarishire kurindi nukuri ndaje kandi murabizi vraiment se kuvuga ngo nukubatanga aha ku meza mwenyene oya kintu c'amafaranga murakinzi ho ifaranga yisaha reka oya subiramwo ti ifaranga wumva ifaranga gakozi yaguze umwana w'Imana avuye mu ijuru no kwisingopa ifaranga riramucisha kandi mwe mundindire gusa nshikanda batamo turaterama mpaka Allo umvize rero wa muhungu we sinaguye amahera yanje uwo wahaye akazi uba umwizeye sino ashaje amafaranga yiwanje ko ari ntaribwa uzoyaruka Films, good news films, double favor without limits.